y conta de Maria Rocher. Eh ben, Maria Rocher inia mudecion a voiotsoa. E poi quand l'ita mu coe, la io una più groscia gonfla che poi è pa mei bogi. La ie un grosciacchie i ren crocia e i sciacchie ide bien plein a cheban. E poi Maria Rocher la demanda a vagie. Esta la di che vagie un chaviege. E poi Maria Rocher le demonta di sciuozzoa e poi la fea ina a gruscia. E quand i gruscia lita ina sciuozzoa i zua fagie ren che prumule de za. Poi e pa mei bugi. Quand lita mormona, Maria Rocher la di le cacchizouja, vero itzua a me molle de za, voi te pejanta. E poi Gruche l'a dit, un po', e Jacques là le plein de zouge pejante, ma endi de man, chade vuido. E poi l'a dit, che wende man, tui hu che fudan chali di amesha, ludan pri wei benite, che ludi bala li, e poi che fudan mo, che le vagi e balé a pesta, che fudan tui mo, che le e dou ferloi a Maria Rocher, pochen che la io mena huada a pesta montae. E o endeman, un chalenda mesha vi en una, che mulie a man o beniton, e bali a tui wei o benite, come non vi feda bien de mundo per lei. E di chi don chenia Sergion, e jon vagion un troche, e poi Sergion. E jon vagion tanque wendeman, to etem maado, e wendeman murion. E poi Maria Rocher le sortite avant de dide, e poi la di a groscia marengna, hua che bali e wei benite, ora chade bon. Hua da peste la di, to pasha, la unco una. Le la pasha, e a watra che la pasha, la bala wei benite, e chantui mo, che le e dou ferloi. O wendeman e tre che son pa mo enterao e ratro a warluize. Le no che radao pa mei chanti mo u pa, che appellion tui warluize e tren na ba. E poi se troa son arluiza Maria Rocher. E poi quand l'ita ba en un pecho, ba de Jomuntele, Maria Rocher le tsejoae di Schwarluize, le teria fura, e poi le tsejoae deren dejo o pecho de weive, che leita joae da pesta. Se troa trezasio e le joa da pesta, che l'ampoete ficcia de mundo de atrapa scella po aborau bon. Ora ire hutre a se confronta a quien tu fali comanda. Ora hu son poi jouation demanda come fali fere. Demanda che fali fice ca compo comanda. Po j'enseigne che lo iron pas de j'instrui. E poi l'en répondu, eh ben, que fue son torna a mou, et puis que un son fait président, et un satawan, et l'autre conseiller, et que son gouverna a comuna, tambien que l'udan pouchou.